Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Sayil Cholehil Choacue Quasquitzin, Ninkela Kulbal Sahunchik Rehebrikat Solbala in Solok Salisantilhu, La Isaralux, Utjokin Chakuch Beninkil, Chirulihunk Amokain. Lishholomili Katsolbal Chirulikutan in Nashche. Quang Kla Quilobal, Rikin li Jesús. Chirulikutan ekwer yogochi atinak chirish chanrunak lekako a Jesús kish akopresi kuchik lishol lach Pedro ut chanrunak kish ok renak tishtake hay nakataw sa lihu Juan kapitulo 21. Pakoslak chikamain naklekako a Jesús ut lach Pedro yokep chibek ut yokep chi atinak. Lisantilhu nashye nakkish suk isirib lach Pedro ut kish eretal nakyokep chitake kishban lach Juan. Lish solom liqagwa Jesús li khwal raro shban. Chirish chishkhuni li sera li kishbanu liqagwa Jesús likin lach Pedro. Ki atinak liqagwa Jesús chirish chanru naqta kam lach Pedro. Naqtish qashtesi lish chuam sa shkaba liqagwa Jesús. Kama takwi nak lach Pedro tarach rakhakwish nawal aru tishkul lach Juan. Hokanak kishpatre liqagwa Jesús. Abanan liqagwa Jesús kama nakishyere lach Pedro. Nak magatrahre, nak tentotish ku rulish juamaan, nak tishchal shkhunesa salish angel, ut magatrahkwi li juntesal. Hanakwi lina achmankrik in li junjun reheblach babanel, ut kikin anakwan. Aranza li versículo 22 nashye, ut kiyehe kreshba li qagwa Jesús. Kuitkwach nak hain takanak tohretal nak tolin elk, kaatakwach re, takehin laat. Hundi bokom toh kwank anakwan chokre li hunhun kakpapanel. Shbanak li tsakal reru takabanu haan shtaqen ki li kakwa Jesús. Magwa ril balep li huntesal. Mare eblak amul be. Chika hunilo kwan li kapaltil. Chika hunilo toh yokos chalbal ka resh taubal li kakulbal. Hokanak mukotoruk tash ka chankilep li huntesal. Ahel runak kakaya ka ahkwi li kakwa Jesús. Nabale bakwi li qasqitzin li ingane ke erush tawbal ruchitz aqal reru li ratin li qaqwa Jesús. Saibchakh lishkutankil eblish tsolom li qaqwa Jesús ke eshkoshla nak li qaqwa Jesús akchal kre. Uthokanak keshye marenchal tohtolshta wakwi la Juan chi yo. Habanan nak yokep chi numek li chiap yokep chi tisho kakwi eblish tsolom li qaqwa Jesús ut li qaqwa Jesús mukoki kulungta. Kuitarach la Juan, kishpap chitzakal rerujo li atina ina kishyeli qaqwa Jesús. Kahorach shik ahil chokre, shnawal nak mukoshchal tape li qaqwa Jesús. Abanan, anjoshe li qaqwa Dios, la Juan, kishtauru ut kishnaw karu, kirach sheba li qaqwa Jesús rik indi atina in. Ut chokach kwilao, anak, inka taqil reheb li juntesal. Qilak li qelao, qakauresiq qiblao. Shbanak li qajuam ut lishkawresin kilqib kwan saquk lao. Lishqusbal lach Pedro li kishkul rikin li qaqwa Jesús nak angela kakwi choqea nakwan renak ing atashak taqa khali qilubal li qaqwa Jesús kishyere katakwa khre laat taqehin anakwi li nashyeqe li qaqwa anakwan atkwas gwitsin kakwi li qaqwa Jesús haan lach kululqe ma khunchik li ani truk chibanun krelik angel kishbanu li qaqwa Jesús chiruli cruz ut mani chik sakaba taqataw li qakulbal khonak naqataw sashkaba li qaqwa Jesús hukanak miqakhali qilobal qakajak li qaqwa Jesús tukhretal naqtul el kuchik salishkab kulunik pantiyosha kwenak shinakuch bini chiruli khunkamukain saliqak angel solok salisantilhu la isaralux utning ela boqbal renak tinakuch beni sa khunchik reheb liqakan